Dobro jutro svima, Renato je u Zagrebu po dogovorenom vremenu. Sa mnom je Filip, idem se upisat na jedan studij, a drugi ćemo ostaviti za neki drugi dan. Imaš ispit. Sutra je ispit, voki. Puše vjetar, ne znam ako se išta čuje. Renato je upravo upisao, ili barem mislim da sam upisao, nikad ne znam šta, filozofskim fakultetima. Slovenski i srpski, jezik, književnost. Biće zanimljivo jer imam rodbinu u Sloveniji koju ovim putem pozdravljam i nadam se da ću napokon moći s njima pričati slovenski jer me nikad nisu naučili. Pohvale filozofskom fakultetu što su bili ljubazni i nadam se da će sve dobro proći jer sutra imam ispit koji treba završiti i pred sve papire do petka. Molim vas, imajte razumijevanja. Pokušavam napraviti usporedbu sa jutarnjim osjećajem koji sam imao u sebi. Rigalo mi se, nisam spavao ni minutu, dopisivao sam se do 7 ujutro. A sad sam diplomirani čovjek. Položio sam ispit, tako sam sretan i pada kiša i boli me kura šta se događa. Idem se sad malo napit. Biće mi lijepo, mislim da sam zaslužio nakon 3 mjeseca polaganja i učenja jebenog ispita svjetske književnosti. Mislim da bi bio red da zaboravim ovu žutu zgradu. Filozofski fakultet u Osijeku. Idem posjetiti frendicu u kafiću da vidimo kako će reagirat nakon što godinu dana kasnim za njom. Ne mora sad ni ovako. Dođi u kadar. Ma da, dečki su koji... Ja imam poslu. Daj mi poslu jer sam diplomirao. Samo još jedna stvar. Bože, diplomirao sam. Ajme. Vidimo se u Zagrebu. Ćao, pusa bok. Bok svima, ja sam Renato i danas imamo tutorial o kosi. Šalim se, nemamo, ali pojma nemamo šta da napravim s njom. Pa ćemo ju zavezati gore, valjda, ne znam.